alunde gabule nukara medo STO en kudi ve farta kutere wannan che kama kange to misalaka alun me dakkota idoshi genes STO vikam vejja I gohe e alun danno STO medo kuranjeni hame ekani rajya beenwa misalaka staples misalaka haguradu fum masalenne teo alunda rangalu kange to every itura emihum mitaga air condition vikkuma kula vikkuma mihen gos misatuge kudi ve farta kasar kurakal kam kan ko every ma bodu kumfunye STO erad kuri alun men gendana rajyen beerati vidaluyen ebahori mi opportunities ebahori kurevene misalaka danwanna misalaka alun hama ek misal danwan mi hamedaka singapore misale misaka tamasak holdi enaka sawl mehama danwani misalaka emi australia di ingeto mi australia ga emi real estate develop e kumfunya gite baver faadaye wagata kankame malugon men misal ekhala baver opportunities bidan study kuram alun men ba fene STO ge financial capacity ge emi hunna mi korevidan hama yakiga alun danwangoti hama bank of maldives ki sama alun men rajyen beera ama gende vidana bank ingeto alun menge eba tibi mi funds ama etana lagging e share ganna waruge capacity hori befulu ehama divihi kumfuni ge share itura warugadako algon menna mi share vikyagen beer egendimu visto hobe hama yakiga MTCC aluna gabuda nukuram ge MTCC ekor munda masekataki emihun e kuranji he khazan masek ingeto na regatere misaga dredge kuruma kankame kudi kudi mihunna kurave kanka eko malege mikure kudi kudi airport go misa terminal angelu misalaka mi alun danwane mi launch karyakuram no launch faruga mi karyakuram anna kudi kudi jeti hedun kahala mi gemata kahal tantan kedo mi kurang kuraru kanka mennun emi ne evara ma bodu anje kumune algonda me hama danwango di sarukara MTCC was mifata kanka nukurwa durajji badanna me algonda mirega warabada bistungo be mi kumfun tako mi kura kudi kudi viparta duru putta beere nukuben kanka kura emirat kurave alun men ekak kurevena iksodi nazarakum balaruga rajye mi huriha purusta geldige mi dani haigatu ebbes warege mi siyasi gota visnu mi danna iksodi visnu me ti bayako mi verikam gane tumuga saw MNPI